Dragi moji, drage moje, dobrodošli v oddaji Beauty by Katka, zasita v svoji lepoti. Nahajam se v Novi Cerkvi, pred vrati FND frizerstva. Ja, zdaj bomo presenetili našo nagrajenko Nino, tako da se bomo kar lotili, bom stopila notri, da vidimo, kaj pričakuje, kakšne so njena res pričakovanja, želje in upamo, da ji bomo ugodili. Dobar dan, zdravo. Živjo! Evo, tukaj imamo našo srečno nagrajenko Nino. Živjo! Tukaj pa naša Natalija, ki nas bo razveseljevala z frizurami. Nina, povej, kakšna so tvoja pričakovanja? Ja, kar velika danes. Glede na to, da imam skodrane lase že celo življenje, želim neke take res orange spremembe. Tada upam, da bom mogoče zlikana, da vidim, kakva sem pač ravna. Pa mogoče kakva kitka ali pa kaj spletno na vrhu. Da bo malo drugačko vsak dan. Upoštevati strankine želje, vsekakor, stilsko preobrazbo in definitivno bo drugače. Se veseliš? Ja, ful. Jaz tudi. No, pa začnimo. Kodrčki nastajajo, kitka vidim, da je tudi že. Natalija, še imaš dosti dela ali je to zdaj že to? To bi bilo že skoraj to, zaključim še s temi parimi kodre, malo še zalakiramo in potem gremo na make-up. Super, jaz se že pripravljam. Tako, Nina, frizurco imaš, luštna je. Hvala. Zdaj pa še čaka make-up, ne? Moja naloga. Zdaj pa Nina, povej, kaj ti pričakuješ od mene? Ja, jaz v bistvu pričakujem, da se bo skladalo eno z drugim. Lej, obljubim ti, da bo šla ven šiki, tako da njen dragi jo mora danes povabiti ven na zmenek. Te držim za besedo. No, velja. Ja, pa začnimo z delom, ne? Zasi v svoji lepoti. Now you're my BFF and I'm your OMG. You're stupid wild like me, that's what makes us crazy.
crazy. That's what makes us crazy. We're doing what the hell we like. Turn up the sound, turn up the lights. We're gonna make this moment feel like forever and ever and ever and ever and ever and ever. As long as we're together, 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 we'll make it last forever, forever, forever. As long as we're together, 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 we'll make it last forever, forever, forever. 1, 2, 3, 4. As long as we're together, together. I didn't think that much about what I was doing. Any chance I get to give a little something, I'll do it. 'Cause baby, it was nothing. Ja? Ne moreš biti naprej takole. Pa tako, pa tako, pa tako, pa tako, pa tako. Ne. Ja, sorry, sam ne moramo pustiti čakati, ne? A ja? Ja, zdaj je ona tista, ki mora izvedeti, ne, kako izgleda, kaj si ti ščarala in kaj sem jaz ščarala. Odlično. Nina, si pripravljena? Sem. Natalija, si pripravljena? Sem. Vi ste pripravljeni?
Te. Super. 3, 4, zdaj. Hudo. Čist druga. Bo Ja, zadovoljna? več kot zadovoljna. Super. Je sprememba. Ja. Je. No, Velika. to najbolj veseli. Še obrnemo. Ja, da jo vi vidite. Je sprememba, ne? Natalija, daj povej, kaj si naredila. Nini sem umila lase, uporabljala sem vse možne produkte za nego las, ker ste prej videli, da ima Nina zelo kodrave lase in tak las potrebuje veliko vlage in vse to sem jaz upoštevala. Potem sem ji lase posušila, zlikala, naredila ene luštne kodre, kito, detajle in vsak las postavila, da zasije v njene lepoti. Super. No, jaz sem pa dodala še tisto piko na i, torej make-up. Naredila sem en tak večerni make-up, zato ker upam, da jo bo njen dragi danes povabil ven, drugače bo naslednjič on sedel na tem stolu. Tako, dragi moji, draga moja sošolka Natalija, mislim, da nama je tole ratalo danes. Je. Jaz sem prepričana, da nama je uspelo, zato ker Nina zares sije v svoji lepoti. In Nina, hvala, ker si se odzvala tvojemu srečnemu žrebu in se odzvala na tako lepo darilo. Hvala vama. V glavnem, dragi moji, jaz vas vabim k ogledu naslednjih oddaj. Tako kot sem rekla, to je bila najina prva, Ognjeni krst. In jaz upam, da bomo še naprej sijali v svoji oziroma vaši lepoti. Čau, čau! Čau! Beauty by Katka, zasite v svoji lepoti.